Bukas Grande Island. Tingan? Bukas Grande Island. Bukas Grande Island. Thank you! Shout out kay Mama. Mari ko subong Facebook. Where are you from? U.S. All of you are from Yes. US? Yeah. Alright, bye! Thank you! Hello! Shout out! Thank you! Bye-bye! 100 pesos! Yay! Thank you! Hello everyone! Welcome to my vlog. Today we're already here at El Corso. Usa raw dato kalinya ganina niya ang pika side kay naa na dayon go nauna. So mao na siya ron. Bottleneck na noon exit dere sa kanang diversion road. Hello everyone, welcome to my vlog. Today we're already here at El Corso. Diri mi nagpark sa El Corso South and the parade will be there sa El Corso North daw. Ingon to si ate sa CR ganina, so shout out sa ate. So we'll be taking a lot of videos today. So hopefully we'll also meet Sanremo. We'll also meet Gym Jammer or Beatmaster. He's already there in Sanremo or City de Mari. So, mani akong family guys. Go pa mi ron. Kitty! Say Pit Senior! So, uban lang tanin niyo guys. Kay manuroy ta karon diri sa South Road Properties. Ali! So exactly here in front of El Corso na ang ilahang U-turn slot guys. Bawal na musod ang mga private vehicles. It's Senior Chi. So I think nag-start ng parade so na we can already hear drums. So exciting! I can see a lot of people already sa unahan. So let's go check them out. I'm not cool. Mi amor, mi amor. Designan? So na all. Lahir na dyan ang artist. Nakuha 15 oh. Ha? Palito bi? Nga nung 15 nag-sale na yan. Hindi, namin sa Nature Spring. Oo, gikan dyan ni Nature Spring. Tubig, 15, tubig, 15, tubig. Na sila sa front sa El Corso. 15 ra, 15. Para 15 ra. Tubig din. Yan, tingnan sticker na kuya oh. Ay, thank you. Mastaring ka. Shoutout ang sa name niya. Jojo. Jojo sa Nature Spring. Nature Spring. Bye-bye. Thank you. Yung face paint oh. Diba? Sino? Indut bitaw. Di ka pa face paint kidi. Jump. Ang sa kwintas. Pila ng kwintas? Bakit daw ko? Shake ko ano. Gibiyaan jud ko sa akong kauban. Nindot ang pink na lang ate. So guys, nanata diri sa area sa mga contingents just in front of the El Corso.
Oh, sige, atong duolon na to mga contingents. Ah. They're dancers. Gigda, gigapoy. Smile mo ha. 1, 2, 3. Sa asa mo na contingent? Negros Occidental. Thank you. Smile. Smile Mega. 1, 2, 3. Thank you. Smile mo B para di sayang yung mga costume. Smile ka, di ba? 1 1, 2, 3. Okay. Ang smile mo ka, Waki, sala. Muna akong page ay. Wait, sa magkuha kong sticker. My God, wait siya. Sa mukha na niya. Taga Negros pod mo? Oo, negro. Ah, usul. Sige, dumay na lang niya akong sticker. Shout out mo, shout out, shout out. Shout out kay Mama. Mari ko subong Facebook. Hello! Wait sa. Dagang sa kuan. Salamat. Negros. Ah, nakoy kailan kang pwestuhan. Hello. Shout out na kay shout out. Shout out kay Mama da. Mga mama dyan yung gina-shout out. Wala nang kwarta, di ma. Padala kami din. Picture balik, may picture balik. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, bye. Bye-bye. Thank you. Miss Kai Kai again. Welcome. Miss Christine. Hello. Galaglaag eh. Nandito sa front. See? Ah, okay. Bye-bye. Petsenior. Wow, sa Torino. 1,
pangita. Bye! Free taste! Ang sali na kuhaan na Nay palaman? Nasa kuhaan raisins? Oh, lahi po ng berry. Thank you! Ma'am, taga-asa mo, ma'am. RMN. From Barangay Jesus. No, kidi! Kidi! French fries! Na! 125. Pwedeng, would you like to join? Usa rin. Hindi lang kayo. Oh, lista lang ka. You can join the roulette or the stacking game. Sige, go! Okay, 3, 2, go! Raxido! 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 Uy! So, masagin ng Rexidol Forte. Rexidol para sa idol. 1, 2, 3, go! Yay! Sir, magpa-appeal po ko, Sir B! Okay, on taga Cebu ka or bisita? Argaw! We have someone from the southernmost part of Cebu, Argao! How many hours from Argao to... I think almost na ng IFM at UAHP dito, di ba? Thank you. Are you traveling alone? Saray po. Panalhain mo pamilya natin. Aso ng pamilya. Alay, duwa mo na mo din. Okay, 3, 2, go! Rexidol! 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 Raxido! 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 100 pesos! Yay! Thank you! Picture! Bye-bye! Ma! Hello! Home credit! Video! Pit Senior! Wow! Go Kitty! Wow! Hello! Bayad eh guys, kauban ako sa high school na DBC before. Ay sa mga nandyan na wala dito day. Unsa ka din yung group? D-dubs today. D-Dubs, thank you! Faces of Cebu. Uy, girl! Pit Senior! Ikaw raw sa galakaglag? Laban. Malataman yun ako na. Uy, pagamping! Oo, Daghan na mag-rescue. picture. Selfie ta, selfie.
sagit mo og Pit Senior. 1, 2, 3. Hey guys, so maura to. It's almost noon, so we're heading back. We're going to Lapu-Lapu. Okay, mag-check-in sila sa 1521 Hotel. So, salamat kayo sa mga nag-greet sa akong videos. So, kita-kita tapuhon sa next year na Sinulog. Viva Pit Senior! Guys, please don't forget to like and follow my page. Subscribe to my YouTube channel. And also, please do leave comments if you would like to share anything about your experience in Sinulog or you saw yourself in the video. Thank you so much and have a great day. Pit Senior! Bye!